جار کسلاو لو بن تماشاوان بریز بولتانا دمجمیر ششیا تایبت بروجاوای کردستان و سوریه و جواره به پیشکش کرن افجی سرنوچنه. رجب طيب أردوغان سروك تركيا دبيجة أمدكاريين انجامدان أوبراسيون لشكري لسوريا بداوي هاتنه. دكتور محمود عثمان سياسة مدار كرد وشور كردستان دبيجة بشار الأسد درجه قطوبيجيان لبيشا فككي لسوريا داخستية. 4 سال لسر شهيد بونا بيشمرقة محمد رشيد أحمد را درباس بون. 35 جولات جهاني وروشا سوريا دو كونغري أولهية ناف دولتي قطوبيج بكن. پشتی نمانا رخصنا تروریستی داعش و راگهاندن نمانا ویل داوین جهه ویل سوریه اینجی چارانویسا صدین رواند و گرتین کرد لجم داعش ندیاره. چارانویسا صدان جرواندین کردین سوریه لجم داعش هتانها ندیاره. همی چون و نوگریان کره من، برای من و زاوی من. اف گوتنا دایکا عثمان بو بری کروندکن خواب بماله و وها بردوامی بگوتنا خدا همی روژه از هفجن و زاروکن وان جاوه مل ریا وانه بی مفا و همی هیویا ما اوه کروژه که جروجان وگرن. کره و عثمان مصطفى شاهین جباجار کوبانی دریا چناویج بو هرما کردستان دگل نیزیکی صد ریوین دنافداجی زاوا و خالوی و هنک جمروین ویجی هبون با آرمانجا کار کرنه جبر کبرای وی پیوندی پیرا کربو و جی خواست بو دا کوره هرما کردستانه و الیکاریا وی به کولانا بیران دا کار بکه. پیشه یا کولاندنا بیران پیشه یا خلک کوبانیه و بوی پیشه یه دن ناس کرن. دوی دمه دا ریخستنا تروریستی یا داعش و هنک ریخستن اسلامی تندرو ریاد نافبرا کوبانی و سینور هرما کردستان و تایبتی دورا رقای کنترول کربون و جوانین کردان یین کو نچار ببون لسر ریبندن وان را در باس ببن رواندن. لگور پیش بینی و آمارن ناواندن لی کلینان و بلگه کرنا بن پیکرنان داعشید نافبرا 4700 تا 500 سیویلی رواند و نیزگی 3000 حتی 3300 کسی جوان هاتن آزاد کرن. و دنافبرا 700 حتی 1000 کسی هاتن کشتن و هتان هاجی 4000 حتی 1300 کسی ندیاره و پرانیا وان دنافبرا سالن 2014 هان و 2017 هان هاتن رواندن. دایکا عثمان دبیجه اوه ام در باسی سالا وان یا ششان بون و هر جاره که دنگی دریه مته از دبیجم بلکو او بن لی دما از درگه ودکم دیسان دلشکستی دبه محیوین من جنوبا دشکین. روز به روز ترسامل سرچارنوی ساراواندین ما زیده تردبه. پشتی رزگار کرنا هر نفچه که نوج دست داعش همی مالباتین گرتیان لحیویا و گرازاروکن خود بن. لی حتی پشتی کنترول کرنا قصدیج داوین جهن ریخسنا داعش نفچه باغوز لگندوار دیر زوره لحیجی چارنوی ساوان ندیاره. هر دوی درباره دا دایکا عثمان گوت مسردانا همی آلین بر پرسیار لکوبانی و دروای کوبانی گر. لیمچ برسوک درباره چارنوی سازاروکن خواور نگرد. چند رای درو برپرسین پیده درباره چارنوی ساگرتین کرد لجم داعش گوتارن راگهاندنه دانه و دبیجن مجبو چارنوی ساراواندی و گرتین کرد لجم داعش تشتک شبو مالباتین وان تنیه و گوتارا هری داویجی یاری دور خلیل بو. لی مالباتین گرتیان گومان دکن کو گرتین وان دیگرتیگهن پیده دا لروجهلات هرما کردستان سوری دا بن. و بطایبتی جی دیگرتیگهن هرما دیری که ده. دسالین بوری ده خودین رواندی و گرتیان چند حلمت و بانگوازیین راگهاندن درباره چارنویسا گرتی و رواندیین خواه بلاف کرن و داخواز جی پیده قصده و ریخستن ناف دولتی کرن که چارنویسا وان بدن دیار کرن. حتی به حلمت داوی یا سرباجار باغوز دا جی هنگ مالباطان گرتیین خواه دناوا دیلین داعش دا لسر اکران تلفزیونان دیتن و دما کوشوپا وان دان و داخواز وان جی قصده کرن لی قصده او البرچاوین مالباتن وان وندا کرن. اشتی جنابرین آریخستنا داعش یا تروریست جداوین جهوی دی سوریه ده مالباتن ولاتین کردین کو زاروکن وان بریان حال جم داعش بون داخواز دیار کرنا چارنوی سازاروکی خود کن.
رخصتنا داعش یا تروریج سوریه بگشتی هات جناف برن و آهنگ جناف برن هاتن لدارخستن لطانوها بصدان جمالباتین کرد ین کردستان سوریه لهویا زاروک خونه ین کداعش بریانوها او رواندبون. ددما کداعش دورین جودا لسوریه و دورین روج آوای کردستان کنترول کر بصدان جوالاتین سیویل رواندن و او بنچاف کرن و تانوها چارانوی ساوان ندیاره کلگوری زانیاریان هجمارك ولاتيين كرد ين لجم داعشي وندانه نزيكا 1100 ولاتيه سركردين هسدي ددما كوجنا برنا داعشي جداوين جهوي لباغوزي راگهاندین گوتن کوی دو قوناغا نوده لوان گرتیان بگرن دا کوان ریزگار بکن لی پشتیوه که دازانین کوزانیاری نوان لسر وان گرتیان تننه و او نزانن کو او گرتی لکیجان دورینه. چالکوانکی کو برای وی دناوان دیلن لجم داعش ده اشکره کر کوی برای خواه دناوان کسین کو جباغوزی خاتن ریزگار کرن لسر راگهاندنه دید لی پشتی کو پرسیارا برای خواه جبر پرسان کر تو زانیاری بدس خواه نانی و جارک دنون دابو. لگوری روزنامه المدن کل سرزار هن ولاتین کوزاروک نوان جباغوزی خاتن ریزگار کرن دازانین کدایک کی پره پیشکشی چکدارن سیخورا قصده کر و جوان زانین کوکره و پشتی گوهات ریزگار کرن جبا زندانین قصده هات شاندن تا گهشتریکه که گرتی کو جیره هات گوتن کو او د زندانا گرزی رو دیه و تو کس نکاره نزیکی و زندانی ببه و پرسیارا گرتین تیده بکن جبر کولشگرین امریکی سرپرشتیا و دکن. گنده گرزی رو پروژه که بر هم آنینا غازا سرشتی لحرما کوچران بو و ریوبریا پیدی مینا بنگه که لشگری نچار و پرورده که لشگری و گرتیگه که ددامان نهاده بکارتینه. پشتی روزه که جراگاندنا سروک ترکیه کو ترکیه آمده کاریین انجام دانا اپراسیون لشکری لسوریه بداوی آنیه سروک گشتی یه هزین حسد راگهاندیه کو حسد آماده دانستاندنا به ترکیه ربکه لدو شرط و مرجنوان هنه. پشتی روزه که جراگاندنا سروک ترکیه کو ترکیه آمده کاریین انجام دانا اپراسیون لشکری لسوریه بداوی آنیه سروک گشتی هزین حسد رادگینه کو حسد آماده دانستاندنا به ترکیه ربکه لدو شرط و مرجنوان هنه. د آهنگ که دل بازار کوبانی روجاوای کردستانی به بشداری هجمارک جسر کرده لشکریین هفپیمانیا نافدولتی و وزیر دروی فرانسایی بری کوب هل کفتاج ناورنا رخصنا داعش تروریست رو بریا خساریا پیدا برک خستن کربو مظلوم عبد سروک گشتی یهزن سوریه دموکراتیک حسد راگهان کوری بریا خساریا سیویل و لشکری ین سر به پیدا و آمدن درگاه دانستاندنان لگل ترکیه دقوناغا بیدا وکن ل به دو شرط و مرجان مرجع کم دوی ترکیه جدورا عفرینه لباکوری سوریه درکوه. مرجع دوان جی دوی ترکیه بیکجار گفن خوال سر دورن باکور و روجلاتی سوریه راوسینه لگوری عبده مرجع دوان ارمان جی اوه دا کو هزن نشتمانی لسوریه کار لسر درست کرنا آشتیه دقوناغا پشتی جنابرنا داعش ده بکن هفدمی کو حسده مافی وی ی رواج بو بروانیت برتواهی سوریه ده بتایبت باکوری وی هیا. هر ده همان مجارده رجب طیب اردوغان سروک ترکیه دو کنفرانس کی روزنامه‌وانی ده لبال فرخانه آتاتورک یا استانبول بریا دو روزان راگهاند کو اوی د دمک نزیک ده سردانا مسکویا پایتخت روسیه بکه و لګل فلادیمیر پوتین سروک روسیه بجوه اپراسیون کلشکریا ترکی ل سوریه گوتو بش بکه گوتو بش کرن و اشکرل سر میزا گوتو بجیان به هروها اردوغان گوجی کو ترکیه آمده کارین انجام دانا اپراسیون لشکری ل سوریه بداوی آنیه تکسکر کو اگر هیجی نشکه و اپراسیون لشکری ل سوریه بکه و واره جیب جی کرنه ده بکو تو آلیک حسبه بکه اولاد وانا سروک حسده مظلوم عبده پشتی روزه که جه بریارا راگاندن رجب طیب اردوغان سروک ترکیه ته لودکیا دوالی نبرا ترکیه و روسیه ده دو بداوی هات و هر دو سروکن ترکیه و روسیه آماجه لسر خالین گرینگن گریدای بروشا سوریه و روشاوای کردستانی کرد. لودکای دوالیا کو ناورا روسیه و ترکیه لموسکوی پایتخت روسیه بداوی هات تیده هر دو سروکن ولات نافبوری هجمارک باباتن گریدای به سوریه و گریبستا موشکن S-400 یا روسی هاتن گوتو بیش کرن. سروک ترکیه رجب طیب اردوغان د کنگره که روزنامه‌وانی ده دازانین که به هفشان خوی روسی را رین دیتنا چارین جکوک و جبور و بروبنا شر ترور بحث کریه و دوزا سوریه و مجارا دوباره نرین ده هبونا امریکی ده سوریه ده و کم کرنا آستا شهر لعدل به هاتیه گنگشه کرن. اردوغان تکس کرد که هر دو ولاتین روسیه و ترکیه لسر جناوبنا رخصتین تروری رجدن.
کوک چاو مترسیا داعش هەیە هەمان دەمێدا پەیدە و یەپەگێژی لەسەر داعشê نەجودانە. Diwarê bazirganî de navborî amaje pêkir ku civîna heştem ya Komîta Stratêjiya Bilind bi serkeftî hate encamdan û arman jê bi hevguhertina bazirganî navbera Rûsya û Tirkiye de ta 100 milyar dolar e û gelek projeyên hevbeş diwarê kar dene û hîn jî bi dawî nehatine. Jalê xwe Serokê Rûsyayê Vladimir Putin di Kongera Rojnamavayîn de ragihand ku nayê pejrandin ku Sûriye bibe herêmên hejmûn û ya girîng selametiya xaka welê te. Putin serbar kir ku Lûtkeyê de rewşa herêma kêmkirina asta şer li Idlibê û asûyên cîbjîkirina yadeşta Sûd jî hate guftugû kirin. Serokê Rûsyayê balkişan ser ku Rûsya û Tirkiye dê berdewam karê aktiv di çarçoveya asîtana bi beşdariya Îranê de bikin. û piştî ji navbirina hêzên sereke ya terorîstan divê ronî li ser aramiya rewşê li ser xakê were kirin û çareyeke siyasî li gor biryara Encumena Ewlehiya Navdewletî hejmar 2254 were pêşkêş kirin. هجمارك تقين دو هبل نوابا باجاري رقاي رودان وزيان مادي وجاني مزن كتن لغوري جدرنا خجهي ايرو بر ايواري هجمارك تقين لنوابا باجاري رقا رودان وتانها نه كسان جانا خواج دزدانا وبدهان كس بريندار بونه سرباري زيان مادي مزن اري لغوري وان جدران كوهين ترمو بريندار لوان جهن تقينانا هجمارا داوية قربانيان نهاتيان غسكرن وتانها تؤالي او تقين لخوانه قرتنا لباجاري رقا و بندوارن و ابدمک تقین ترور کرن خو نشاندان تینا انجامدان و روشک مطرسی و تبلیغوی درکتیه هولیده. سیاست مدارکی کرد باشور کردستان دبیجه بشار الاسد درگه گوتوبیجیان لپیشیا پککی لسوریه داخستیه و رژیم سوریه پیوندین خو لگل بهتره ولات عربی و گاراندنه. دکتور محمود عثمان سیاست مدار و چاودێری سیاسی راگەهاند ڕاستە رژیما ئەسەد پەیوەندیên xwe li gel welatên عربî vegerandine eger heye vegere komkara عربî lê ev çend wê wateyê nade ku rejîma Esed wê bihêz bibe ji ber ku heta wekenha hejmûna welatên Îran, Amerîka, Tirkiye û Rûsyê li ser Sûriyê heye. Eroha Dr Mahmud Esman got ku li Sûriyê dergehê gotobêjiyan li pêşiya PKK ji aliyê rejîma Esed ve hatiye girtin. برپرسکی پیاده و قصد بحث رولا پیشمرگین کردستان دچار داعش در کوبانی کرد سپاسیا بجداری آوان دشار نکرد. برپرسکی چکدارین پیاده و قصد لکردستان سوریه سپاسیا هزین پیشمرگین کردستان لسر رولاوان دجناف برنا ترور و ریخستنا داعش لکردستان سوریه کرد. برپرسکی گشتی چکدارین قصده گو چکدارین پیاده بشکی سرکنه تیده مظلوم عبدی دی چالاکیا سرکفتنه لدیجی ریخستنا داعش و با آمده بونا وزیر درویه بره فرانسا برنار کوشنیر دیار کرد. گو پیشمرگین گوش هرما کردستان هاتن کوبانه ولتانشتا برین خوا راوسیان رولکوان یا گرنگ هبو دی شر ترور و داعش ده. عبدی هرواها دیار کر گو هز ناف دولتی جی رولکوان یا گرنگ هبو دی شر داعش ده. به تایبت هفیمانیا ناف دولتی و امریکا گو خودان رول گرنگ بون دی شر ترور ده. دما گو چکدارین داعش ایریشی باجار کوبانه کرن دی داویا سال 2014 ده سروک مسعود بارزانی بریاردا گو هزن پیشمرگین کردستانه بریا ترکیه ورن شاندن جبو باجار کوبانه جبو پاراسناوی باجاری و جناف برنا مطرسیا چکدارین داعش لسروی دوره. هزن پیشمرگین کردستانه بجداریه که به هزر شر داعش دل کوبانه کرن و دکاری بون رولک گرنگ بلیزن در ریزگار کرن باجار کوبانه ده. گو بریا گو هزن پیشمرگه در باسی باجار کوبانه ببن به تن 15 صدی دبن دسته چکدارن پیده دبون. لی پشتره او باجار هاتا رزگار کرن و پیشمرگه کی کردستان لسر خاکا کوبانه شهید کرد. بله تماشاوان انهجام وگرن سر مجارا گرتین کردین لجم داعشی و تانها جارن ویسا وان ندیاره بهتر گفتگو کرن را وستاندن سر بی مجارین هاجی ممیوانداری ماموستا مصطفى جمعه انتامي بوليت بيرويا بارتيا ديمقراطا كردستان سوريا كري دمباش بريز دسبيكي ده برسامني يكي او بشتي جنابرنا داعش بتايبتي رزگار کرنا باجاري باغوز برسهاري گرنگا كوجالي مالباتين گرتيان و تيكرن كاني او گرتين كردين جم داعش چارن ويسا وانچيه برسفات السربيك مثلا قالت جرينجا وهدي ماكو
يعني بارتين ما همو انجمن انشماني كردي فيدا يعني بجار انا بويا برسارياتيا همو هيزن سياسي ولي خباته بكنج بو وضعهان براسي زلال ببات مخابن تاروجي ايرو تشك زلال نينا يعني بشتي باقوز كات يعني خلكي وقت دوناسين وضعي با كسان وبيلي ببي مرنا هاتنا كشتن صاغن كلا برنا يعني جرك يعني وضعي وان هاتبا ناسكرن لم قابل تناجي ناسكريا قول أتزالم يعني هناك من محاميان شيبوبون ناب همون جموان وأبو وضع شوفاندن تشك زلال تيجي هانينا باورم يعني بيدا أنا هاج همود يعني أتعرفين دين بطر أو برسن يعني أواد بيت زانبا دبي بيجن يعني كاسك جوان هاتن ديتن بساغي كاسك جوان شهيد بنا هاتن ديتن يعني أورا باشر بيوضع زاني كرك أبنا زلال بكن يعني كنا بأبوضع ولو باشر في بمينه بيدن وألكو ماستنجي خلندك أهل المان كاسك كرتي لجنب داعش وأبدن كهانة كشبال الشيء وكسروا قدار تاكل فاسي يعني أورا بيرو مثلا هنك بجديات السر مساكن عنده أجمعنا نشيماني كردي أو جبر فرصة باش ما مستمرين سربي خالي باش وكون هاجي تأمجة بيكر تقولتني بيدي برپرسة دبر وندابونا وان كسان وكون هاجي درابورتا مدهات لغوري أماران 1000 حتى 1300 كس ونداينه چارانویسا ون ندیاره تو تنه تدبینه پیده برپرسه دبر وندابونا وان کسان یانجی هف پیمانیان اف دولتی آلی دجی داعش جی برپرسه بله چی کسی اینو سوری برپرسن به مسئله دا هف پیمانی جی برپرسن او ناجی دکارم بیوضعی برياحة يعني أو بلكي جهمو أطراف الدين بيتر إمكانيات ناس كرنا جيوانا وضعي وانا چه شهيد بيت چه صاغ يعني بلكي باشتر ناس بكي لما قلت بياداج بر أو يعني مباشر سر عرضية أو بون إيكو دقوتن يعني إنه أو خلكي هانج منبج نقلي رقا يبونا رقا جي هاتا استاندن جاردين يعني وضعي وانا هات ناس كرن إيرو يعني ده قوتن ممكن بربن باغوز وباغوز انتهابو أبوت عهانة براسي وضعك يعني خلق إنسان سكنة أهل باقر تيانات خاصن مسيري وان بين أسكرن لبر أزبن يعني جارك دي چه انجمانان شمانی کردی بهش بو بیوقعی بشوپینه برنگکی يعني شیطری وکن هذا به ل برپرسیاتیا پیاده و هزن نتوی يعني براسيل في موضوعي ده قال قرين قال يعني اونا قرق آگاهی جموان هبن اونا اتزالبن يعني ابو عاشقي هاتي اكس على شموان هاتن لبر يعني ادبن ابرنج دان استادن سبوي وقعانه حياروجيرو نمقبوله يعني خلق نرازيه بغير انجهانه 1400 500 از ضبط نظام يعني اوقع كسيهانه يعني وضع وان ناس كرن قالوا شهيدونا قالوا هين صاغن قالوا نقلي عراق باش هل سرفيك بريز جماعه لسرفيك قالك خلق یانجی گلک مالبات زاروکن خوا کسون کارن خوا دریا کنالان ده دیتن یعنی دما کو باجاری باغوز هات رزگار کرن گلک ام دکارن بیجن کنالن راگهاندنه هب دیتن بخلکن دورید کرن دما کو جوی دورید دردکتن بتایبتی خلکن باجاری کوبانه گلک مالباتان زاروکن خوا دریا کنالان ردیتن پشت ربر خودان هن برپرسیارن پیاده جان گوتن مزاروکن خود ریا تلفزیون هدیتن لی برسوا وان او بوکو چرانویسا زاروکه و ام نزان بکان ها لکوی درینه یعنی اوکته و تیکو پی دی دزانه چرانویسا وان کسان چیه لی ویه که دیار ناکو اشکرنا که سدما ویه که چیه جبر چه پی دی اشکرنا که بله اتزانم يعني هنا كاس قوتن يعني او قرتي اخوا ديتن سر باوسالي اعلام براسي يعني از وك انسانك هناك متابعه بوضع مكري از نكارم تاكيد بكم وردار راس به لاني يعني
او رنگ گماری وضعی کجه در کتن جدورا دور با انسان زوزو ناس كنا اللي ممكن اجي هناك راسي جي تذهب لبكافة الاحوال اب وضع قريدايا يعني بسياستها بهيديفا اب جماعات في وضع زلال بكن دبيش حكيرا بيجن يا الجمنا يا هاتنا كشتن يا هي الجم داعشن دبي تشكي في واريدا ببيجن شينا بيقولوا بدنجو بشرتي بالمينه باش جبرتش بريز يعني شخوا ما بس من او جبرتش بهدي ديارنا كچرنويسا وان كسان او كسيان جي قرتين كردين لجم داعش جبرتش ديارنا كاشكرنا او كسان الكويدرين او قرتي الكويدرين ما بس توجيه شيء يعني بله يعني ابرنگا كي سياسات وانا كو يكتينا يعني شوات فكرن شوات خازن معالجات تشتكي بكن قالوا الجم خايشنا جبو مساومات مستقبل وارا كده قالوا يشتناج بوكو جاردين وكرين وفروتن شيء باكاسانا قوات تسليم بكن مقابل دخازن قالوا يعني تسليمي او كاتب من دست هيزن بيمانيات شو ياج وضع وان براسي هر پیاده پر برسد به مسئله دا دبه او زلال بکن بی وضعی هانه چه نابه اب خلقانا ولو ریا گرتین خود بپن روز بروز و تشتک تیدا دیار نابه يعني اب تشتكي شرمة بالنسبة هر يعني جهاتك السياسية له. يعني الجوري نارينا تحت كنجي ويتشارن فيسا قرتين لجم داعش ونديار بمينة. تشو تخمينتك؟ والله از نخوش تبين طالما حيانها تشتكي لسرنا بيجن يعني تديد الجمع هناك ازمونه هناك تجربه هنا برينا هذا بسمونه مثلا هبالي ما مستوى هذا دورسن حيارو جيرو وضعي بيليناكل او لشكر او ضابط كرد ايكو دهاتن ودرباسي باشوري كردستان بمريض هاتن قرتن وضعي وانجي يقولوا بشرتي وقرتي وبيدنق مايا تشتكي سر نابجن از نباورم يعني پیاده زوزو مجبور بده خويا كرم بوضعيهان ليه اقبم هر مسؤوليتها وايا دبي او بوضعي بدن خويا كرن او دبر بوضعي دا مسؤولا او لا تحملها هر تشتكي مستقبلي بالنسبه باك سانا روجك تشتك ديار بده او لا ديسات بردا بربرسن وخلك يعني اهل فان قرتيان جحقي وانايا روج بالروج دوبي مسألة كابن حتاني هناك دعوة قانوني جي لوان بينا باكرن باش بيدي قلك جاران هجمارك مزن جي چكدارين داعشين كو دزندارين ويدا بو سربس بردا يعني جبرچه دما كو چكدارين داعشي جاليه بيدي با سربس هاتنا بردان بقرتين كردند هاتن قهرتن ما مستجمعه بله ما أنا أب يكش يعني كلام كل سرية تفاهمك سياسي بين أنجمن الاجتماعي الكردي وان داجي هكروجة كمرود خازق بكاتبه وباشوا شو أبجي يكش كلام أنا يعني مخابن قبول لك الأخوة كود داعشة بردن بينما كردان مقابل ويدشن دقرن حياة روجي إلوجي خلكي دقرن يعني والجم خجي بيلينا كالمسيرة وان بيلينا يعني وناخذ تشكل سر بيجن زلال بكل يا اخي بيجن شهيد بونا بيجن وايا وضعي وان يا نقلي فلان جيبونا يا هي البندسي وانن او داعش قش نهاتن كشتن هناك ربيانا عراقي فرب يعني تشكي ببيجن شي نابي اب وضع ولو بشرتي بالمينه فاب جماعات يعني براسي قريدا بسياسه عوام تجاه قضيه كردي وملتي كرد وتجاه هر كارين سياسي وانجمن وهر بارتين دينا كردي بيرازبن او ناس تشتكي كردي نارازينا مخابن يعني او نهج واني فلسفي غلط ايكو ام قش تمنه ويدن روج ايرو وايرو او بناء الصلاه يعني روج ابا لمخابن بالفرسياتي اخوي وقته خاصن دوار يا سيدا دوار حقوقي دا دوار سياسي دا وواجبه خجرانا بالمقابل يعني باش ما مستعد فيكش تامجه كروتن هاج تامجه بيكر تگو هر آلیک برپرسد بر دیار کرنا چارنویسا وان گرتین کردن کل جم داعش و تنها چارنویسا وان ندیاره و تو کس نزانه بیرو شاوان چیه آلیان کردی لگوری نرینا تا حتی چرا ده که بارک خرابونه و چه پیوسته کو بکن دویده میدج بوچ دیار کرنا چارنویسا وان گرتیان بله تقصیری هیا لجاردین بجم بتایبتی انجمن اجتماعی کردی ایروجیت خواستن کو کمیته کیوانی حقوقی هبه دوبه مسئله که وانوان دیشیل جنبا بچسبینه و یعنی
هاكو مجبور ببن حتاني الناف دولتي قال كده يعني دعواك راكن السر في وضعي هانك وكي برما مثلا برفرسه وكي بتشيره وكي ناخذه بوضع شارع سر ببه وزلال ببه پیش خلقه براستی کارک جرأت خواستن هیوی ما اوج انجمن نشیمانی کردی بلی هر کسی دین یعنی جوان تخواستن که او به مهمان رابن بی وضعی یعنی بشوفین روز به روز حتی بگن یعنی ایتالیا به مسئله بخویا کرم راستی باش لسر اصلا ناف دولتی پیوسته چه وره کرن داکو اف دوسیا دیار کرنا چارنویسا وان گرتیان وره اکتیف کرن جاره کدن جالیه ناف دولتی و بله دوی بچه پنگاوان رابن بله امکان جرا هيا او كوميتا مياسائيه يا قانونيه يا محامي ما بكاربن بانا بشي توثيق بكن وكاربن طلبه كراكن اعطاني كوميتا يعني ما في المروبان الامم المتحده كارن الوجي بيشكي وابكن ودوبه مساله كبن امكان جرا هيك وهناك دولتي خبدن بر في مساله هانه بكاربن بشوفين برنجكي يعني كويجار وك دولات يعني ازولو باور ممكن فرنسا ممكن امريكا ممكن اي يعني دولات كي تيجي فببينك وك بر فرست في مسألة انسانيه بدوك به وطلبك بيشكشي يعني اساسي نبلتوي بكن باورم نتیجه کی باش بده. بله برز مصطفى جمعه اندام پولیدوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه گلکی سپاسش بو بجدار بوناته. ایرو 4 سال لسر شهید بونا پیشمرگه لشکری روج محمد رشید احمد را درباز بون. جیانا شهید و شهید بونا وید و راپورت دمی تماشا بکن. شهید 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 دروژک وک ایرو ده دروژک بروانی کرنه د برخاکا ولید ده شهید پشمرگه لشکری روج محمد رشید احمد خاطر خوا جخاکا خویا پیروز و کسوکار و ریحوالین خوا خواست و چوبر دلووانی خوده و ناو خوا د ناو رفن پکرواننده تومار کر شهید پشمرگه محمد رشید احمد خلک گوند گیره ی سر به باجاروک گرکه لگی ی دیرکا روجاوای کوردستانیه جمالباتا که هجار دوار چاندنی و زویان ده و خودی کرنا پس ده کاردکر داکو دبارا جیانا خوایا روژانا دابین بکن هاتیه دنیای. پکروان خوندن خوایا سرطایی لگنده خواه ده سال 1983 تا سال 1988 خوندیه و بمبستا کار به باو خوره بری خدا شاما پایتخت سوریه. ده سال 1994 ده تبلیل لشکری رژیم یا نچار بو و جبو 2 سالان لشکری بداوی آنی. پشتی کو لشکری نچار بداوی ها دنان خانه انده کار کرد و سال 2030 جیان هفجینی پیک آنی. شهید پشمرگه داکو دبارا مالباتا خواه هلگره وکو نوبادار به مالباتا خوره ده بخچه که ده کار کرد و ده دستپیکا شهر سوریه ده جبر روش تبلیهویه یا کو سوریه تیرا درباز بویه نچار بو شامه بهله و ده 20 ماه 11 سال 2012 برای خدا حریما کردستانه. لباجاروک سیمیل سر به پارزگاه دوکه و نشتجی بو. دخول پنجان یا پشمرگین لشکر روج ده دفرگاه خنس دفاع جاسسیان تبلیوی خوله بو و وکو آجوکار اتومبیلا دوشکا جه خو گرد پشتر جبور و بریا فوجی هات دستشان کرن. ددما شر ترور هاتی سر حریما کردستان به دلو جان بروانی دبرخاکا ولیده کر و درزگار کرنا گند هلوم و چیای هلوم و برج اسک موصل بجدار کر. پکروان محمد رشید احمد بروشتا خویا نرم نافدار بو. هر دم خدمت ریحوال و دوستن خوا دکر و با ارک خوال همبر وان رادو بو. دنه ماه 4 سال 2015 شهید پشمرگه روش دما با ارک خواه به داباش کرنا خوارن و پیدوین پشمرگیان دانین گرمین شرد بلاف دکر به گله که نشانوانه که داعش ترور هاته ارمانج کرن ده جامده شهید بو. به بجداری که مزن جشنین حریمین روجاوای کردستان لگند خواه لگیره بخاکه هاته سپارتن و الپاش خواه 4 زاروک هشتن و هر سال بیرانینوی وکو پاکروانه کی دبر خاک ولات خوی پیروز ده شهید بویه ته وجاندن جوانکی کرد اوه 7 سالن دی زندانین رژیم سوریه دیو تو زانیاری لسر چارانوی ساوین هینه
جوانی بناوی سامر جمهور خشوک و خلک باجار قامشلویه ده سال 2012 ده لسر دست دوریه که امن دوله لطاخا سید زینب لگوندوار شامی هاتا گرتون و حتی نهاجی چارنوی ساوی ندیاره. سامر خشو جدایک بوی باجار قامشلو سال 1977 خیزانداره و باوی 3 زاروکایه. بدهان ولاتین کرد جه دسپیکا شورشا سوریه ده زندان رژیم اسد دنه که تانهاجی چارنوی ساوان ندیاره. دچن باجار حسکه رخصنا تروریستی داعش دوریه که بسر هپیمانی ناف دولتی لدیجی داعش لگوندواری حسکه آرمانج کرد. لگوری آگاهی آرکه که ایرو پشتی نیورویه رخصنا تروریستی داعش بریا اتومبیل که بمبکری دوریه که بسر هپیمانی ناف دولتی و یا لدیجی داعش لسریا ناف برا باجار شداده و باجارو که 47 لگوندواری حسکه کرا آرمانج. اره لگوری همان آگاهیان کود انجام وید تقینا خوکوجیده تو زیان جانی نبون بتن زیان مادی بون. او نجارای که هپیمانی ناف دولتی لسوریا راستی تقین و ایریشن خوکوجی جالی رخصنا تروریستی داعش وته ده چلیا بوری ده جی رخصنا داعش بریا اتومبیل که بمبکری کاروانه کلشکریا هپیمانیه لباشور گوندواری حسکه پیک آنی گود انجام ده 3 لشکرین امریکی بریندار بون. هجمارا 11 روزنامه ریباز که جالی رخصنا روج یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و تی برهفکرین در کتیه و گهشتیه بردسته خوینران. تی در گلک مجارین لشکری، سیاسی، چاندی و جواکی و هجمارا که گوتار و بابتین دن ینگریدای بشهید و برینداران و هاتنه گنگ شکر. هجمارا 11 روزنامه ریباز که جالی رخصنا روج یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و تی برهفکرین در کتیه و گهشتیه بردسته خوینران. تی در گلک مجارین لشکری، سیاسی، چاند، جواکی و هجمارا گوتار و بابتین دن گریدای بشهید و برینداران هاتنه گنگ شکرن. دروپلا یکم یا روزنامه ده گوتنا دسپیک یا نویسکار غازی محمد قاسم دبن سرناوی دو رنگی خیانتی هنه و گوتارکان ویسکار کرد اکرم مله دبن سرناوی بهوری و عقیده شر سرکرده وفادار جه خود گرن. پیشمرگه دروبروبونا تروری ده پیشمرگه کینه به پینوسان ویسکار مهدی محمد صالح هروهاج سیاست ایره خلکین وهنه به پینوسان ویسکار فیصل ایو سرناوین دو گوتارانه که دروپلا دوان ده جه خود گرن. روپلا سیانج روزنامه جه کاروبارین هریمی و ناو دولتی ره هاتیا دابش کرن. تیده گوتارکن ویسکار رودی مراد بناوه کریزن جهانی بومبین آمده گرینه. دنیزیک ده اگر هیا بتقن جه خود گرتیه. دروپلا چاران یا روزنامه ده گوتارکن ویسکار چافشینو بناوه شورشا گلو چکان سربار یک دن بحثا جیان و خباتا پیشوا قاضی محمد که و پینوسا صلاح سعید هاتیا آماده کرن هاتنه بلاف کرن. روپلا پنجانج روزنامه زمان کردی و هلبست ایره هاتیا دست نشان کرن و دو هلبست بناوه دیکو دنگ جنه سمفونیین بیتوون من اوهل بجار جهر یک جنویسکار عاکف عثمان جوهر فتح جه خو دگرن. روپلا ششان یا هجمارا 11 روزنامه ریباز جوی جو پرورده و مجارن جواکی را هاتنه دابش کرن. تیده دو گوتار بناوه در انجامن رامان جواکی به پینوسا محمود فواز خلیل سرباری گوتار کنویسکار احمد طاهر بناوه زمان پیگاه گلانه جه خو دگرن. روپلا هفتان روزنامه جبابتن ورزشی تندرستی را هاتنه دابش کرن. تیده دکتور فاضل اسماعیل بحثان خوشیا کزازه دکه. دروپلا هشتان و یاداویه ده کروی دومج روزنامه جبرین دار و شهیدین لشکر روز را هاتیه دابش کرن. دوی هجماره ده بحثا پیشمرگه بریندار شوان حاجی شیخی و ناسنامه وی هاتیه کرن. سرباری کورتاژیانا شهید پیشمرگه روز رمضان فیصل حسی تیده هاتنه بلاف کرن و گوتارکه شهید حسی کو دبیجه افخاکا پیروز کو جخوینا شهیدان و خواریا دی روزه که به پیشکه و دست کفتنان به دست بخه جه خود گرن. روزنامه ریباز مهانه لشکری سیاسی و جواکیه جاری رخصنا روز یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و تیدر خصن. علی عمر روسیا دبیجه که اگر هیا پرزگری که ادلبه با آشتیانه وره چارا سر کرن لی اگرا پروسه که لشکری هین لسر هیا. ده کنفرانس که روزنامه‌وانی ده الکساندر لورینتیو شانده سروک روسیه جبو یه تایبت جبو سوریه دهراگهان ده اگر ابکار آنینا پروسه که لشکری دیجی تروریستان لسر خاکه لادلبه هین هیا لی او پروسه وینت برجواندیا تو آلیه کی دبه دما کوب آشتیانه پرزگری که وره چارا سر کرن. لورینتیو هر وها تکسکر که تانها چاره جه پرزگریکا ادلبه رانه هاتیه دیتن او یک پر زحمت اجبر کو زیده تر جه 30,000 چکدار تیده هنو تره کفتن لگلوان لسر راوستاندن بکار آنینا چکان دروس نابه.
دادگاهک آلمانی سزا لسر کجرین پنابرکی سوری ده سپاندن دو دادگاهک لباجار بریمن یه آلمانیا سزا به 12 سال زندان کرن سر هر دو کجرین 87 سالی و 26 سالی ینکو دداویا سال 2018 ده پنابرکی سوری کشت بون هروها او دادگاه سزا بولاتیه که آلمانی جی کو آلیکار بوان هر دو کجران را به 6 سال زندان کرن ده او پنابر سوری دروجا سر سال در راستی لیدانی با آوای کی هوانه هاتبو بریا کشتنا ویج آلی هر سی کجران را کود انجام وی تند تجیه ده جان خوش دستان. روسیا امریکا برگریه لوگرا پنابرین کامپا رکمان تومت باردکه و امریکا وی تومتجی ردکه. کلونیل سکوت رولنسون بردفک ارتشا امریکا را گهاند. امریکا بردوام هول دیده تا کوروشا پنابرین کامپا رکبان خوشتر بکه و کامپا رکبان دکوه نافچه که ده که امریکا و روسیه ریکفتن سر کرنه. روحانا بوری گود که امریکا پیش بینیا پابندبونا تبای آلیان بریکفتنا دورین کم کرنا آستی شردد که. وزیر بروانیا روسیا را گهاند که 35 وزیر بروانیا ولاتین جهانی بجداریت کنگره اولهی نافدولتی هشتان بکن که بریاره دوسیا سوریه جی دیدواره گفتگو کرن. وزیر بروانیا روسیا را گهاند که 35 وزیر برگریا ولاتین جهانی تکیزی لسر بجداریا ولاتین خود کنگره اولهی نافدولتی هشتان کرن که بریاره ده 23 و 25 و هیوه لروسیا وره لدارخستن. وزیر بروانیا روسیا سرگی شویگو جراگهاندنه را دیار کرد که اف کنگره و به سرپرشتیا وزارت دروه یا روسی وره لدارخستن و تیده و نوینره و شاندن لشکری جسد ولاتین جیهانه بشدار ببن. دناوان ده 35 وزیرین بروانیه. شویگو اشکره کرد که دوی کنگری ده و گلک مجارین جیهانه ین تایبت با آشتی و اولهیا جیهانه ورنه گفتگو کرن. دناوان ده جی روشا سوریه و پیشاتین داویه. شویگو سربار کرو گوت که دو کنگر ده و بحثا شکستنا داعش لسوریه وره کرن و گاوین پیشا روژه هر وها پروسه سیاسی لسوریه. هر وها مجار مروفی جبو دوباره آوا کرنا سوریه و هر وها وگرا پنابران. جالی کی دن وها تراگهاندن که ولات اردن و به سرپرشتیا جیوینکی سی آلی داویا و هیوه ده به بجداریا روسیا و امریکا جبو گفتگو کرنا مجارا کامپا رکبان یا دربدر سوری و پیشروجاوی. وزیر دروی روسیا سرگی لاوروف دو کنگره کی روزنامه‌وانی ده لگر هفشان خواه اردنی ایمن الصفدی دیار کرد که ولاتیوی رجده لسر جناورنا کامپا رکبان و وگراندنا دربدرین سوری جبو مال و ملکن وان. بشتی حفظ روجان جراغاندنا جنابرنا رخصنا تروریستیا داعش شانه وی رخصتنه سه ایریشن جدا جدا لدیجی چکدارن قصده راگاندن. تەوی ڕاگەاندنا شکستنا رێخستنا داعشیا تەرۆریست لێ شانەی نوێ رێخستنێ سێ ئێریش لێ ڕۆژهەڵاتی فەراتێ ڕاگەاندن. ئیرۆ ڕۆژا سێشەمێ ئەژانسên سەر بێ تەرۆریستên داعشê ve ڕاگەاندن ku sê êriş lê deverên cuda cuda ser rojhelatê Feratê encam dan. êrişek ser tangerekî ser bê çekdarên Qesedê ve bê bombeyeka teqîner hat encam dan. Ew jî lê gundewarê Elbeqan lê gundewarê Dêrazorê ku di encamê de sê çekdarên Qesedê jiyana xwe ji dest dan. Êrişa duê jî lê devereka çekdarên Qesedê lê gundewarê ji dîdet Xabûr lê rojhelatê Reqqayê ermanc kirin. Di encamê de sê çekdarên Qesedê jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din birîndar bûn. هەروەها êrîşa siyê jê lê bakurê gundewarê Hesekê serrêya Elxurafî lê başûrê Hesekê hate rûdan ku şaneyên terorîstên Daişê çekdarên Qesedê bê çekên sivik ermanc kirin. Li gorî kojêderên xwe cehî belavkirine ku hevpeymaniya navdewletî dê bombebaranskirina terorîstên Daişê de berdewam e. Tekeskirin ku tê pêşbînîkirin ku rêveberên Daişê û girtiyên ku ser destê Daişê hatibûn girtin dê şikeftên nêzîkî çemê Firatê de ne. Ew pêşhate hatin piştî hevde rojan jê ragihandina çekdarên Qesedê bê piştevaniya hevpeymaniya navdewletî jê şikestina hejmûnên Daişê lê deverê. Êrişên terorîstên Daişê tê wê watê ku hîn şaneyên terorîstên Daişê lê devera rojhelata Sûriyê hene ku boyekê tevlîheviyeka ewlehî û leşkerî lê deverê duriz dike bê gihiştinek aramiyê bi awayekî bilez. Tevî ragihandina şikestina rêxistina Daişa terorîst lê metirsiya berdewamiya proseyên xwekuj û li vû tevgera şaneyên waniyên cuda cuda heye.
شانده تایبەت رووسیە ji bo Sûriyê dibêje piştî biryara danpêdanê serweriya İsraîlê ser dolanê de gel Amerîka aslan. Alexander Leventî ve şandeyê Zekirî astana Rûsyê gel Amerîka derbarê vê biryarê gotûbêjiyê dike. Leventî ve Rûjî ku berdewam Amerîka tekezî نبجیکرنا بریارên navdewletî yên taybet bi Sûriyê rê dide ku komkujiyê li Sûriyê ji aliyê rejîma Esed ve berdewam bibin. Koalisyona Niştimaniya Opozisyona Sûriyê got ku bijînekirina biryarên navdewletiyê taybet bi Sûriyê rê dide komkujî li Sûriyê ji aliyê rejîma Esed ve berdewam bibin. Di daxuyaniyekê de Koalisyona Niştimaniya Opozisyona Sûriyê bi helkefta salvegera yekem ya pêkanîna êrişa kîmawî li ser bajarê Dûma li gundewarê Şamê, Rûsya bi binpêkirina hemû hewlên sizadanê û kar ji bo astankirina hemû derfetên çareseriyê bi hemû awayên diplomasî û siyasî tûmetbar kir. Koalisyonê daxuyaniya xwe de got ku bersiva guncaw ya li ser tawanên rejimê û sînordarkirina hewlên Rûsyê tenê pêwîstî bi cîbicîkirina biryarên navdewletî yê taybet bi Sûriyê heye û bi destpêkirina proseya veguhestina siyasî li gorî daxuyannameya Cinêvê. û her du biryarên Encumena Ewlekariya Navdewletî 2018 û 2054 bi serpereştiya NATOyê yekgirtiyê ye. Her du wê daxuyaniyê de koalisyonê banga dubare aktivkirina komîteya vekolînê ya navdewletiya hevveş û veguhestina dosyaya tawanên li Sûriyê hatine pêkanîn bo dadgeha tawanan ya navdewletî. Serbarê danîna tundtirîn siza derheqê her kesê ku destê wî dirijandina xwîna gelê Sûriyê de habe kir. Belê temaşevanên hêjavê raportên geştên dewiya nûçeyên xwe careke dermê sernûçeyan bîra dibînin. Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye dibêje amadekariyên encamdana operasyona leşkerî li Sûriyê bêdawî hatine. Dr. Mahmud Esman siyasetmedarê Kurdê Başûrê Kurdistanê dibêje Beşar el Esedê dergehê gotobêjiyan li pêşiya PKK li Sûriyê daxistiye. 4 sal li ser şehîdbûna pêşmerge Mihemed Reşîd Ehmed re derbas bûn. 35 welatên cîhanê ve rewşa Sûriyê di Kongrê Ewlehiya Navdewletî gotobêj bikin. Nûçe bi dawî hatin her şad û bextewar bin.